وترك الخطيئات. Imamu wa Nyamtanga yashaba Abasiraamu ngokuzo mu bafumu tikirukora kandi kirabatirira emigenzo y'Obusiraamu kandi yashaba bari kukikora okukireka. Musiraamu lema kweraguza, Musiraamu leka genda mukuba kuba ensasi, Musiraamu leka kunonoza akatono n'akanene kuba otuukiddwako ebizibu. Weekwase Allah subhanahu wa ta'ala ekkubo lyokka lyoyinza okubeera ng'oyitamu okubeera ng'owona ku dunia kuno sina kindi ne kunaku lw'enkomero. Ogu yashaba bityo kwetwaza kurungi hamwe n'okukuratira enyegisa y'eddiini y'Obusiraamu. Mugenda ne musoma diguri zammwe ne muzifuna ne wallahi olw'okuba nti wasomye oyagala omulimu n'otuuka ku mulimu nga kugenda kuwambaza bukunya n'okukkiriza ku lw'obwagala bagenda kuwa miliyoni 1.5 miliyoni 2.5 n'obeera ng'oyambala bukunya fala hawla wala quwwata illa billah kuba bakuwadde omulimu. Wallahi omulimu ogwo tegwina makulu mu maaso ga Allah. Okusaara oku kwayikwamu na meya w'orurembo rwa Mbarara Robert Mugabe Kachebezi. Okubandwa okumbisa kikire okuramya ebishanyi tumuke byona mukona kiteekateeka muno kandi omusaraamu kikire tukiri kukola ekyo nangwa n'omukuzitaayo kikire takire kubandwa ahabw'okuba obutwikirizamu mu ruhango tufureeta obumwe kandi ruhango. Omugandi Abasiraamu bashabwa okukoresa banka y'Obusiraamu hamwe n'okurinda eby'obuhangwa omu byanga byabo ahi barikutuura. فأما اليتيم فلا تقهر. Ebyagambwa Sheikh Muhammad Isingoma or District Kadhi wa Kibale Muslim District hamwe na Sheikh Isaac Semakura owa Muhoro Town Mosque omukusara kwa Eid al-Fitr erizoba. Let's not keep only celebrating, but let's use the opportunity, let's use the golden chance. At least every Eid we plant a tree to save the environment. At the same time, we plan to generate income in our future. Isi neswaki bakusanyawo byobuwangwa ekyo bakadde bange Abasiraamu abasajja n'abakyala abakunganye mu idyaliro wane Muhoro muberenga tugonza gavumenti yaffe eno eya Uganda. Allah gyatakwasizza Abanyishengero Barnabas Tinkasimire owa Buyaga West hamwe na Jennifer Kyomuhendo owa district ya Kagadi bahayo miliyoni 10 okumaririza okwombeka omuzigiti gwa Kagadi Town Mosque. Nitwatandikiraho foundation cyangwa omusinge okukumire abokuba omanyamu abantu abekire na development neziramu kandi neija mu mangu. Especially girl child education, because research has shown that once you keep a girl child in school up to the level of senior 6, you reduce chances of getting HIV by 75% and you reduce chances of getting HIV by 50%. Obutageya, obutalimba, obutayenda, obutabba. Gashakwa Chir Ramadhan na Thomas Tumwebazi.